Sasisin pat koble ye pi baro bat pidang ye pe ye ke kubor jong u mau por. Habengin ye yak chaprang bat ke kubor hagani ke por. Tugin ye pe ye ki mat ke bekongsan jong ke kubor kumne. Ngidon Henry pungut ki MLA ki bakwa skim ki bejai tu telado ong uba samlen. Ladawan ke Trinamool Congress ru ngila ban pediang ban omdon liang persyasyo ong uba samlen MLA. Persya akibat ba akan yang bari ba ai kerteng ye ke sub center syakan narang. Kiong ngadi u belengkot tang badi mangapat baju tep gol. Ong uba hamlet ha lengka. Latep Don Burom ya u Reverend Dr. PBM Basayomait ha ulum jingtep balang Presbyterian maupat. La pleskin Hamadan bitaw Mentala baho Sawa bet shaw La pleskin Baralang ha Aray basur mo Mentala baho Sawa bet shaw Kisau tuligis nong kibadon hapo kathan madan bitaw hakas ngi to dieng kilale kemen namar bahadin saupu snem kenti kejingai apshitom kilala abanyo sendon da ke project umbam umdi ka basyongdor hadu lai point lai pusau klor tengka. Ya ketiga project umbam kabalashna hajan jong ulum Japan lawan ban play da umentri barim katanat PHE uba samnin malngiang. Ubadir u MLA jong kathan harangkat kejingadon lang jong UMDC kathan uba sherbor maulong. Hakatiga sengi laidon rengkat langru ki officer jong katnat PHE bagentup ya USE Rural Circle uba pi nongrum UEE Hills Division ba e khongwir kumjoru kinong elam shnong bat ki pait ba babon. Combined scheme nila commission mantakas hakane kapo. Hajing don lang SE, DC, ba DE, ba SDO, ba rangba silang parawe. Senang je beladap, ya maaf ya kata kacinduna cong keumbalam di. Nama kaskim kabarim cong kinik sautlik senang kelai simpon laki lighthouse sapos nam. Teh kini ki sapos nam tam. Ila benong kacing sangson nak senam kebenengkong kinang song senong kinang duna ba. Kau maafkan mitau. Hak tu kepuai kelak bendam tang sanpo mentai nak puai hadu aspaying. Teh kamut kacing kaldu cong kalau kau pasal kaya yakin nak senam ki beladap. Kilang ye ki hab de ki kita ban pun up. Ya kata na kor baret. Hamtam kilo kimi. Ngi kilo ki kam silong ni saki. Ya kacing jenja jeng kilo kimi ban up ki tu yu baret. Harai mingi long ki beton dok. Hawa jar al khatra. Teng ila jit. Ya I MLA bulan prom cengi iba Sri Samlin Mangyang. Tema senjam mai aku tu puan. Mangi kinong kam sinong ilek kendui ban mai ila ong yangi pen kha application pen kha jinun kam baro temangi tu puan ila pen kha jinun kam baro temai la kulai ni waktu selai. Te tang katu kan de benai ka sanction gila yo bab mai ilon pli bai wan boy manung dem ha ka khat kendai tudik benai pakat al hajar khat pra. Tekan mak tu sini pun bu manung yang jengi dan nak pedang kini ngi kena senang di bedak atetin. Yang kena lawan ni kecik penbit. Lang kemudian kata cing tikna lagi orang ni kum. Halai tetap bamenta kesni. Khatwai trik benai baal. Hajar aku al. Kata cing atetin cingi baro kila jano. Halai menta kesni dapat kecik keman ke bakrau. Bangila yo ya kini bag hakini kesni kilong kemi bagi senang kita kita sehunisya kiong ba kata na bangsu kacabelek nak dapat kata tekan ne kadai kanam kaburom kabamangi kum kinong senang
ya ai ya to nong ke mikmap chingi lada amdan iba samlen mangyang hak tu por ni nam yo ai kan ko idon bak bangi ni nang benjit bangi cidi ndai tam ko male ni ciro ko minister te hak jilam minister chingi kan ko chingi nilayo ya benong kan ni ke skim kadang skim kebahatam hak konstitusi sayong berokawai kadang skim ke benang kongtam kebab nanying yo nak kijung yang melep dan ruam cengi Por kababiang kila ya pendap ya kani skim. But kawengan ong bayan ni skim la desain hakataru kom ba nia desain hakasan pusan liters per head manlau bureu manlagasni. But ya kani skim ni ya pi ko hado hajan yang bureu Pakistan Post. Pat ni deng baka JJM skim sayo ya kini ki hapo ka tengkong yeng ka jongpi. But kani kanom slam shuhi. Kajing kublay yang kasorkan lembaga penat PHE kabalasan sanban pentoy sa kini kisong jongki jing kublay kerpang MLA jongki iba samlen malnian Hikam penroy di babonjay tunang samlen tunang pentrian Paramas la place kim on Hamadan nikau Bahoy So Mana jan La place kim on Mana jan Hamadan nikau Mentala Kau sao Kalong ke jingkerman haba pisangnya hakinong tray PHE tang asnam tam bila pendap yang ni skim galong ke jingcap ke bakrau jagung tang asnam ai kublai kerpang ya ki GE jongi baro ki kontraktor besimbanta ban pendap ya kani ke skim ngasro ban ai kublai ya baro kilong kemei baye ki jongi kilong kpa ki khana asamla kan thai bat senrang kita kena samla berai jirwai mentan bat ki action song bat baro kita berai jingkren sekman ngasu badang kublai sibol kene kalong ke jingsa jingkan mau ha ke history jongi ha kane ka konstitusi soyong kabade meta kasngi ha kane ke snong madan bitau kai kabakum dipat ba kidai besotu kai ke kamram jong unong mikman onda la job di election kalong ban le bhai pat ba da nai penjabo egine bat khamtam ban sumar bha nadu katelong kabami nang tei napo kawa yu bahaya tu kawa anak mo kawa klanar nang tei napo kham kendong walang kelapo isene ko tengide bat sumar bhai ka tei ru kum ka snong ban thungki diang hak tegi jaka kenang bagade ko ke jongi ke nomrangan lada kamdan ka tei ka kabami kene ka top kalong le no kalong thli no Cikum ta tong ini sumar nadu kini ki ding ki sit bantum hang tei bat kini ki pat ki bayan bat kini ki top ki badan ngin sumar kuai kenang kejing mentoy kan long kejonga kejong pi ladang ngimnya sumar lasai kat ne ngilap li makade ko kelawan sat sa chaying
bat kumbalarway ba banker hanala sawa chow chow andai ngangong epi ba kane kalong ka jingjop ka ba crown apo ka jingalam ka jonga sausnam gomu amale ngilayo ikni ko umbam umdi na kabanta kini ki south teli kisnong kamadan bitaw mau sneng mau kencing umba jaran kini lalong sang jimentoy ya ka long ying ka long sam ka jongi kam tam ya ki kemi ki long kemi jongi ki beju em ban set nam ta ki kun ki song tu adukat no ka ka long ka kordor men chua phiap lek tong sawa hap lek ra da ka tin kam tam hang te ke snong madan bitaw ka de ka stan hang te ngai ibon ki nong didukan ki sutiet ka tengalong ira ba snong hang toru de ban penpoi ka gumba arkor ye ndai su ba sutiet tu pisa ba yo nong disa de ban bu no sabang ka ka sepoi no hang tu mo knang ba kane kan long ka asat nakam ta ka lunging galong sam ka jongi ki ba disa hang te ro ka kamram jonga kum nong mikman ban sandur ban warra ya pi ki nong suk snong ki ba kot ki ba kia ngide ban penbiang ya ko umbam umdi haying hasan te ta unong mikman se perkhat ha haki por ki balalek kana teli ki skim ki wan hange dan skim andai menta haba samin hiai bakawan kane lada unong mikman bodien tebe kumno ban penyo ejing mentoy jempat ba ka skim kan man hi andalawan ka baro itu pemon ki hona ka ai ka sarkar te be kini te bun ba ho ha sarkar wa male ban rip phongot te paro ki kwa umnut lada to bajai tu te la du long pi tik kum ki long pa ki basmat te ki la yo khwai do kha la ra ching bajai tu khlam khwai te yo do kha chano te ngaru ngalong u amale jong pi basmat banwara ya ka skim naka banta ka jimentoy jong pi pat ba te ta hak jiya lenti ki chonga ban MC tang ya kita ki skim badai nak department rengkat ru ka skim MLA ka tin kini skim ram ki skim yang hangne hang tai manta ngila pan kre sat ngin sa pengwat no ya kaneru manta habrai balai te ta pat ba be ke ka roi ka par rengkat ka skim MLA rengkat ka chongsok ka chongsan rengkat bat ka jingkiu haka development na kamta ka ni sinong kandai kantot ki jongi unong mikman ya ka ka banta ka badai ka jonga kamdai ka jonga kadai ka jongpi ka bapoy hanga ngan penpoy sapi te kumta haka ni ka sinong bat ka constituency paro kawai ngasi tu ep tang ka skim umbam umdi kalapoy kumba chispa arpo krur rengkat bat kini ke skim kini combined scheme ki RIDF ki state scheme bat Jal Jivan Mission kalapoy kumba chispa arpo krur kasau sarang banyoi ba kini po kajingalam kaba sausnam kini ki skim ki to hakane ka constituency jongi bat yakane kumba labutong da ka central government ban pendap yakane ki umbam undi ban asaban lagi yin pendap HUR hajar arpo saw tengi hasoyong la kumno swaban pai u arpulai ngila pendap kumba nyopo pesan iye da arpu saw kan sa stang lai po pesan ngila long subha patarkat ya kate ka project kepala temu da sarkar kami nang tinapot dali te kumta ngai tu epi baka ka bang ngangatrai habe de bakasurok ngila yo bun palat sanction kalapoy kamba aspa san pokrur ye hakane ka constituency soyong te kumta ka ka surok ka madan ka ying school bat kiwai ki skim ki bangawara ha constituency ngan sa ay ka report ondala de ka por how tausnam arjar arpulai Habai te bakani ka jekwan trailang jong ka party congress barok dia made congress prasangun te nakadang jong ni ka party te kamdan jik tibi ka sulong ba ka jing terwa kawan hina ka congress te kani ba ka syong ba de how chairman jok MDA bodong ru chief minister bo unle ek badon kam supet kumno na maria ka sarkar la elam na ka party NPP marngi de tang arngut ki MLA ban gidon ro ka RTA te nakadang RTA ro asrai kamdan jik tibi ki ki wai ro
bagi kan ni kasih orang start jong chief minister jong ka jela jong ni konrat sama dan kumata te kamde hiru kam rambau CM bagi dan gino ki bawan ban pentarwa kamde hiru ban on pentip sua te kasih orang pada hau ki start jong kumno ban handle be dei ban penya ya government te piso tu hi bangi ke deka coalition government te kat dangon bon hi ki kwa wat dam ka TMC rong trai wat ki tarwa te kila ban periang rumo nomor kadai kamram jong CM ban num dan su ki liang persya yang jeng kam jong kapan pa bom tubet ke umda don kam ban konsol te ka song jeng sta jong kum chief minister nei kan ni ka bantang akan mau tu ki por ka ba ke per ka state government bat ka district council mo district council te ki bon than kala ban kata ru hiau tu no yalam badan hi hari ka state government kala don kan ka ten schedule te ken lek lumaro klam da yo ya ka party decision CLP leader ne ki tu ki ei par khoi ki nam la ra ban chuki lumar kam da don jima than ni kani phi menta ka di ka las te kini ki bawan lu plik suri tekan ka skreteng jong skim rai kam dei kum ta rai kala ban don ka wei ke de ki wei ba de ki diplomasi jong ki tu ki MLA ban chu ong ban le join ban chu match no rong ka so le ran te rai ban ong hi ba ka dei ka ta kam ban thap skim tang so kam da jung chu pi namar nyo asangsan stang kawai ka skim ban la yo asangsan mentar ngem la ban patrika mentar news nam ba ba tu sunam asar fly din ka election department ba kin chimkhia bat ba ngi ai por ki RTO ba kin finalize kini pan bai kini ka kundum kendram ba kin pan karlano ya ka narang sub center syaka neng bertem sub center Kipai ba nong shong shnong jong ka shnong Niang Bari Hari Boy District nadu kilong kime kilong kpa bat ki samla jong ka shnong menta kasngi kilami ban pesha pat ba ya ka jing temu ban pleno ya ka sub center ha ka te ka shnong kabla ai kerteng ha ka shnong narang wat la ka jaka ha ka ba kani ka sub center ka don ka di hapo uput usam jong ka shnong Niang Bari nakaliang kipai ba anong shong shnong kilapan pau ya ka jing sungkhia ba kumno ya ka kerteng jong ka te ka jaka ajing sumar la aina ma ka shnong narang kat ba ka don pat ha ka shnong Niang Bari pat kum ki pat ba kimla ban pediang da le leiru wat la kila pen pau ba ka jingwan jong ka te ka jaka sumar ka dei ka jing mentoi ya ki pat ba ha ka liang ka kot ka khia henry kim ko apat ba ya ka kerteng jong ka shnong narang kan pau ha ka te ka jaka sumar ka bodon hapo ka shnong jong ki ha ka te ka sngi ki pat ba ada ka jing bitar kila pendamru ya ka jing tho ha ki sign board da ka rong ka bala tho narang sub center bat pen scam ru ba ka te ka jaka sumar da ka Niang Bari sub center Kini kikun samla namar kajakar kadon kakendo kasiap kadai jong kanong Niang Bari te nang tapat dia kajabo kajaban kin hapkit kin Niang Bari te balengin ai ta kadang sub sentar narang ngikwa hiba bat ngada wajur hin nakaliang jong aru ba kaneka sanbut lane ki bat kikot kislar kumjuk bakin long haka sub sentar Niang Bari ikwa hib kan kelano bertem sub center bet ka wepat ka de ka jing yo kam hani po ayu nambar ba pai tang kam bari baria kom ki chokidar ki ayu kim ai rang ni kani ka sub center ka don hapo neng bertem tige ki bro ki ba nong tri bari baria ki la am ban ai naka snong ende kim ai re weru te ya kata ki ni kena semla ni dawa ba kin le no play na ka district administration ba kin pai phaya ka kin don kam jungi te tang kata hi henry pat ka kerteng pat ka don ha narang te kata ngi persya jur na ka sang semla pan kerlara kamploi te ngi haban khang ya kanika yu ka PC ka functioning jong ni ka PC ngin hang tala hadu ba im yo ka insurance na district ne na ki bahe bahan ba pai ya kanika yu tangkatai kum ki traisnong te nakaliang jong akum keseng long tumi na banta jong kesnong akwa banda watang bak kin penkela ya ketika senbut ke namar ka de ka sub sentar narang tingi kwa bakin ai ka sub sentar Niang Bari bat kum na ka liang ki kam ki jamru ngikwa ba kin thep kam ya ki nong snong jong ni hang ne Niang Bari them namar ba kene ka ying ka don hang ne snong Niang Bari them hi de kum tang ngikwa ba ki kun samla ki jongi ba kin yo kam yo jam ken hang ne nak semla mah semla snong aku ban ai pu dai pi media gi balawan ngene sing ta bila
Nakaliang juga ngapa ban keren sepanggan ka naga snong. Mendera nakaliang semlang yang ni don ga jingi teli gi samla bat ki snong. Ti ta ka daw wan protect agane ka jingle jungki ke jingle menti jungki. Kim pen ngore yang ikum nim tu. Kata ka jing le jungki ka nem tak ski. Nakaliang jungi ta raibit bangi nakaliang jungi. Bangi dei ban bon bek ni kata mata ka singi khang bek ya kate kacing yutupi Menteri Ketenat CNRD ba Hamlet Darling badi UMLA Kamelim constituency ulaong bawat labaro ki ong ba ulengkot henry hakapor ba udang samla bha dei mo ubayo abek bentep gol ha ka jingile kai football ya kene uba Hamlet ulakren ha ka jingelang play ya ka madan football kabla de banchnapan madan bha ha umlengka badru banbu yo maunong rim bantai ya ka stadium ha ka tege jaka ha ka jinglut ka balakot kumba lai point sanfunyo klor tengka kadbana kaliang jong Menteri Ketenat ki kami lek kai ke jela ba banti do lengdo uloong ba mau rengkat ba uba Hamlet nadu usnem khat kandai spa kandai pulai kidei be ki first 11 ha ka under 16 bat mentaru kidei ki first 11 ha ka sarkar MDA bantrei na ka benta ka roi ka pa ka bha ka miat jong ka imlang salang teman dia football tergol di mana kata football dia kejar tegak kiri Mene, nam da juga aku bukan dia. Namar bangga jual kok kini kebadan bon sin. Baplong football di sports club, baplong football di sensola di kat ingat kuncibes. Batman kebangakan orang dombok bangan job menjawab bahaya di mana. Ayo ni mulai lam ni pibak boleh konsensi, bat kita penjob tengah. Bat nani tu ubi, nado kasih bangan job. Kat aduk kini ski bor mata ngamjut som pihak thai hi ngatrai stom ngatrai mina ban pen ila jong konstitusi kamtam bat ketir beri bat keroi apa sebelum dikam wala balik untuk konstitusi hari ke papan tu hi tik kembali ke song jong pi hom lengka ibak Stefan ila yang tu bin pabin igo boy kam bala liat song jong pi Lombang man ikam bangale ngam ai kubortan ibu babakin bayatin remalei pi pai ban sombre piatit ikam ki bangale bat kumul yo ban yarab iri kemadan dinga kecil kedua bat kidong lam snom kirong ba snom ki ban pos ko po ki kedua ya som ya pekat kumul inora kawel pa kok som Marami keren pagkamaran nalongto ng serap bantilyo iya kaskim na presyon jok lumba marjonghi tipi subuhi bantil skim kami ke basuk kami ke floy kesin kuah dilangyang juga jombo pada bayo ibu ngalah manurat skim ni ko sinonghi ngapniyo lai pulak na u MP juga silong pangan kisi ibak benten eswala Dalam perlu aslam pa barang job ngalih mangkepa dan sulit ngompak pala supaya lengkap lang ya kan kunci juga nak steam ke zombie bali ong ai kat no ngawang kampi kat tu ngawang ong ai bi karo dia pergi juga kunta ke kunci ke yang ai lain pula kalau ngong kabian ngawang Bagi la island blok nga ngalapakan. Bangan island kami ko jisno. Island aglak na. Ya alam. Dia ko makat prengong aglak nila. Kakam pa. Aglak mentang pa. Iya ya. Sisur. Ba sidumot long nanay ya katabosong nga. Laay la tray ba kini marang tulong. Bukla mata dia nak bagi rezeki. Mau kita mahu syua kebetulan baget mau mana? Itu slide tu dalam program kemudian jelek kai kena itin. Rei kalau Cynthia, la pikarya itu syakam syakir. Buat kemarin kalau kami itu bertolong entah. Tiga sekian kini kalau kecil mentor. Nam tadi grun semua. Jonggas nom angka. Tiba tiga sports.
kini ia football. Badalur kata, kalau sebenarnya sungguh sungguh yang tak banding orang itu berminister juga sports. Yang seperti ini juga parti, yang presiden juga PDF, ngalong voting presiden. Ngakan mau bet kumulu nanti kita semua juga konstitusi gelongi. Ngakan beri ke sama, ngakan beri ke sport, ngakan beri berkuat, bagi sama. Kelong galawai, juga ia kasem, kesno tahu, bacaan kajian dia. Jadi itu ini, karena ke sport di pameran, mentah sausnya, lalap berurat, pun berurat. Apa lo satu, ini sekarang dah, sibuk urutan, basna ia kendo stadium, kita sibuk bapak tidur. Kerap sunya berkongsi gerongi, buat orang lupa hamsi mentah, jelaslah, rekam layar, layo melakukan yang steam, lembaga Ministry of Foreign Affairs, si guru sangat masna ya kedua stadium, lalu mubah rekam kebanyak. Apa nama saya? Si guru lagi banyak, lasna ya kedua stadium mentah, rekam kebanyak. Apa berian continue. Lasnai orang football makin head, siguro like play lah. Banyak hanya berumur kajupi. Nisnaba jadi kemarin, kenal di kendro, kinala, bat education tempat bah. Bat dulu, kenal sejauh, bat baru lamang, like kuro san pinjula. Yang kedua, di babat itu ada bantu rumah bakal julung hingga kong jonga. Ngam juga bah kini yang tegemanurin kakam kan sedang. Bat nani guru ini lah buat melalui mantah bat dan buat kemudian kakam kenyak no syakmat. Ibu bagaikan kenyak no kantor. Kini kemarin kini kedua sejong. Kandai kanong kendi, jong iway kerumian apa kesenang mereka. Ngate bah personal ka, mante yang tidak dikira sama. Kibiyeng ke sports, boros kita yung akadang football. Menta apa deh? Ladak kini kena sejam, kini apa deh kaya indoor games, kini apa deh kaya badminton, kini apa deh kaya boxing. Iba pun kita game kita kini. Isam lah nanti kita kini. Isama sedang jalan ni waktu itu. Tentang raw ini kilong diajar. Dibantai ya kau, mai kalau yang kamtam di sama. Namar di sama ni jom kilong kalau ini kaya kasem, kalau ini macam ni. Lada kendor gilat nanti berpen bahaya. Kemudian kilong kalau ini. Tentang raw ini kita mula cuci, yakni development. Kalau nak cuci, cuci beri kalau ni. Nani kini, disamlah betul-betul terlihat di sports. Berapa kan nama program, ya kaya kesem, ya song tahu berkunjung ke kerja negeri. Disamlah junta kini show, tiba apa? Kaji pihak kalau betul-betul, agak sports, agak pelajaran, agak bola kita kalau betul-betul. Kerana mereka gambaran ini pun ambilin, bagai mesin, berkedong di berdiri tinggi, 600 jiwa. Mengalami jual berbuat, kilo kisnong, kilo kita sama di sport stop. Yang kedua ke kamar, ngalam boleh beri kongro paniram, banai ketika mana banai sekedar. Kau ikut pikir bah, kenapa kestan? Diberi beraturan buruk. Kita belum bisa buat apa. Meskim, ini kita mungkin begini. Kita cuma tuai, nama jombi. Maksudnya ini apa? Jokowi konsensi. Kerja dengan apa enggak? Bat ngaruh, nggak persen balak bantu kita.
I'll see you back home. Kadang kasih sisa kaban tersak jikan mau lagi kembang iyo artli ki mau kaban tersak jikan mau ki mau mer ki mau ki bangin numlah ban kelat namar la don lagi dak ko ban penne ban tersak si junah iyo ban beli yang ni kemadan ban hal juga for iyo ban bo mau nung lebih yang ni ka indoor stadium kom sitting gallery nagaliang ka jonga ngatrai borok ngini ken mau ngi pat slam dang menagadi ngi dang wan banbu manung rem ya ka weka multi complex hante po sinong lumba bat ngadang ongru ba kata ka jingi trelang bat ka jingi ya lang ringkat jonga bat i emily jongpi kamdai tang mentah ban ring ni tu e bi kendia to so kumane kalong nadu kapor ngabat i ngidang yele football under 16 hang te po jiaw lang sini bat ngadang ongru ong ba kani baro kadi gijing penyan jung play try kenra hakhat kendai spa kendai pulai anong kelat Niami banilai kai naka mat chaprang sport club. Yang kata ke tim ke belam daka kasih student ini. Bat hakatai ke tim pat. Ngabat iba hamlet ngiyo banilai kai fasinaban. Bat nilai kai berongut haka position iu ni suipi midfield. Tebat ngasukuman pat bano. Bametaru we don't have beli ide fast level ni kene galong si siya kay ngong figure gi jing punbu bet bu ti jong kana ye jag kam ilaka hadir ukat handai spa handai kulai mai idang samla barikit no iga kam naga benta benkit ya ki kon samla ko stir ke jongi ngaru laga jong kal ting layan ya benta kam bijam andre ho khat handai spa ana ho araja kra ilayo ke jingjok bat ngaru layo jingjok semua pemain pat bana kaju ke parti ni jok bat menta pat ni don apo ke kabinet ko ni don khat arngot mo udan mu kapten tama gini khat winget mo fi te fas leban ki ba satar ba ibam salia naga benta kabit kebian jong kari pekerjaan beri boli jong nabang ngatip ba ki paj ba kim do ko athan ya ka lecture mo kubangi keren dei nasi don kata ke jengit ke baskham badai ban kham jam ke kam mendai ke ti ke constituency meliem ke don kam de kikam ke constituency mau konro ke don kam ni de kikam dengan dokumen bat baham mengawi pingi rong kum si para ye trai si tom sha nakabanta bat kintiu ya lagi jong ki constituency bat ya state di berapoi ila ya tu lut ye ke ba ila tre ila ya tu lut ye ke kam bat ye ki scheme ke belarung ko ke constituency ke jong ni bat nakaliang ke jonga larang don la suru nang asu nak benta ke bit ke yang bat kintiu ya ke constituency ke ni jong pi Tegani ka stadium kadai ke wei ke ba nakaliang ke jong ni ba ilawan ba ila kerpat ba ila pun yang anak kapor kapor bat dai ke jing bodien ke jong i bat ke jing trang ke jong i ban manra ya ke ni industri dia mang ni itu man kapor tang sulayo por la kili lalong nu
Kelalong no betul. Tengah itu ngadon bagi parlok amali gi don lang. Ada ngam jui kata gajing angnut bagi jing tristom betul. Mundai bangasu ong bangasu kran dia bansu yaro. Andai ngai gajing tristom betul. Bagi jing be naga bentak no ban warah sya yang tegi development apo ke constituency bagi betul. Dai na kada bagi jing semkya gajing bangi haban pa bila sutu prosedur mong yaban pa su government ban le estimate yaban pa support planning support finance bangin yo administrative approval kadai ke jing train sitong ke jing bat kadai ke jing trailang mo pi bagani ka support long ko ni bag ngeng scam bagani ka indo studio mangni kam setting gallery kan dai shisha ke jing ko pu le kinong song snong hagani ka omni ka ba than ni bro ko ngakan mau ki por ki blalai por sinam ki bala lek no ngi iba kan badan kalong ta kong mai ngakan det mana por bangarung ang tay no bakala ta man nai mat andai ngi iba kala dur tegene ga de jing trash tom jong nong ikmat jong pi ba IT met par men sim na benta ko ber kentiu ya karoi ka para po constituency nga si kong bak nga si phone i man phone na phone pidan sido yung adon si umnita nga ngong pidan bitang si umnita ka phone na ang pila siya umlikat. Ay kendo iki nong song snong, ay kendo iki botas mong, ay kendo iki nong yalam snong. Kadi kam ke jong. But naiba gani jing 3 minute ko jing 3 stop ke jong. Kandai sisa jing seiso ya kanika constituency ko jong. Ia kamet basa jeng Irabran Dr. PBM Basoya Moy. Ibal khatno na kaneka slapertei haka khandai tarik rempang latep dan buromno haka katwe tarik rempang arajar arpuar haulum jingtep kabalang presbyterian maupat. Syuaban ra ekamet basa haulum jingtep lapenlong kejinya seng haying sa ajung i balapan yai do pastor RF karkarang balayo kejingkran lengkot nakaliang kaying kasem kijing ruai bat kijing duai. Hadin kane ekamet jeng Reverend Dr. PBM Basoya Moy lara syua haying mane jong kabalang presbyterian maupat bat penlong kejinya seng ya kabalapan yai di Reverend P Hanyuta ibadai moderator la pule ka history lengkot ka jingim Irabran Dr. PBM Basoya Moy da sekretari jong kabalang nangta ka jingkran lengkot na Irabran RF karkrang ubade moderator barim ka sora presbyteri ban Irabran P Hanyuta la yoru ka jingruai kublai khadu na ka jing samla balang presbyterian nong saulia jingkar ku ka jong blai ha ka jing bo bai boran ti ka jong blai im don por ban tip lu pai ka ta ka jingcha ka bo blai khot no Syakat negeri jaga jingjar thai. Dah bukum kena kepor. Ya yang nak kemudian jingi. Ban kublai lang ya pi baro ki para benebi. Ki kur ki kha ki bahaya masam ki lok ki jar. Mat ki marjan marpa. Ki biya wanlam mat penyedon kumne krui. Kini kemong ke jing sulam sui ke jongpi. Na ke bentar jongi kum ke yin. Lambat ke balangi. Nadu kinong serai balangi. Ya domang hakani kepor. Ya ke bandon ke jing sulam. Naga benda ke cingdu no ke ye, yau paje ke ye, nadu kini kisni bala lek no. Mat kene ke long ke pon, kaba khadu ban yu i, ya garani yang ke cingdong paje i. La ke long kumta, handai habangi paje bulai, minum du cingkerman ruam. Maka cingker ku ke mayan ke cung bulai. Ni bau bulai un sanang ke kupat ini kum ke ye, ha ke cingker ke cingkia ke cingbit cingbiang. Kebanyakan lah banyak tua lagi ban batai. Ya ki kam juga kau jong ke jing kesam. Nak kemudian kupas jong ke jing. Kubala pun pau ya ke budam nak kemudian ke kun. Kumlo bagi kun kinya sepran. Hakar kam jong ke cilong cingem. Kapaya tidur. Kum ki kun jong ke cingai. Konongkom ke Karbi Anglong Presbyterian Church Synod, ke NAICC, ke National Council of Churches in India, ke Belawan Nagpur, Maharashtra, ke Dimasa Christian Fellowship, nang Tinapo, Assam, ke North East Dialogue Forum, hakaba IPA, hakane ilong u consultant, na ke Indigenous Biodiversity and Social Welfare Organization, Meghalaya, hakaba IPA, hakani kaseng ilong kumu advisor, niyo ru ya ka condolence message naka Jatinga Presbyterian Church, naka Borok for Human Rights nang Tinapo Tripura,
Ngiyo ru naka Bethesda Society nang thina po Nagaland. Ngiyo ru yaka Kubos ngolem naka senjuk kinong sensyar shnong jongkari kasi badjantia bagi kejongi. Ngiyo ru yaka Kubos ngolem naka Star 92 jongka St. Anthony's College ka 92 batch. Ngiyo naka 6th Schedule Implementation Committee kebanang thina po Assam. Ngiyo ru naka senjuk kidor barkur uhen trap. Nang ta ngiyo ru yaka condolence message na Dr. Didi Lapang ibalong advisor syaga government jongka Meghalaya. Ngiyo naka Meghalaya Pradesh Congress Committee. Ngiyo naki bahayeng kibasem jong Dr. Jennifer Basayamai lemba kayeng kasem. Yakaba mai ru imla yakaba nyesem mani don lang bani hakne kapur namar kajing yeteng ko kajong I bat nakayeng kajong kiru akabakum kani kapenta. Ngiyo yakajing ngolem yakashiti ngolem naka Balang Presbyterian Maupat naka United Christian Forum bat kumjuru na ka PWF Assembly kabakot ka Presbyterian Women's Fellowship. Ngiyo ka Kubos ngolem na ka Khasi Student Union na ka Meghalaya People's Committee on Aadhaar. Ngiyo ka Shiti ngolem na ka Balang Presbyterian Nong Saulia na ka Balang Presbyterian Kodmaran bat kumjuru na ka Martin Luther Christian University. Ngiyo ru yaka Shiti ngolem na ka district Sora Mausumai bat kumjuru na ka Thomas Jones Schools of Mission bat nakikur rapsan. Ngasngo yaka banong baladron kinu kiseng nalor kini kiba pipila yosngo laraka don yaka jing highlight nakaliang ka jonga nasungu bahaya ka ban panmap nakaliang ka jongi namar balaya bun palat ki balayawan ya kabani kendu nakapentakan ni kajing syam kajongi kabakum kani kapor wujuda walang balong kun panongkong jonggayeng ya don laimut si para jonga senrang iba kerteng Joshua walang baka para kentai kabakerteng ka ibadai biang walang ngasngo ya kaban penpau ya kajing songo yo blay utrai nong bu nong tau nong kong ya kaba ulai alam balada rengkat hakalong renyeng hakajing em kajong ipa haka inyo puai teliki snem bat saus ngi katam ya kabatat haduk ka step jongka kandai terik hakapor architeng ben stem kaba ublay ubalong unong tau ijongi ilawan syao no kendit ya I klendo poi perkan naka jingpang kaba ipen pau tangai ki kenta ki bakendian ya kabangi kum kayeng yim shimla madur pan ya kendo ya katai kasni ni aingo ya unong tau ya kabala penla ya ipa ya kabanya shem bad imei bad ban penyo nakasengkai ka jongki yang I kilai ngut ki kon baki parado ki parasnam ki bagi ki jonga ki lok ki jor baki bahayeng ki basem hakabakum kani ka jingye kandu ngi juong balado no ya uri shot jonga yeng tenra ya ka jing puson bara ka jing perkhat ka jonga kum ukhon rangba ngamong bangiladu no ya uri shot jonga yeng hendra ngiladu no ya architect lani ya unong saindur jongka yeng kasem ka jongi akan mau nadu kapor ke pangadang kena
kaba ka jing im ba ka jing trei ka jong ipa kaba bun sien ka penlong i ba im la bandon halaka jong ka yin kasam ba im la bandon halaka jong ka shnong ka tao ten rei la sain dur nong kong i mei ban penlong ya i mei i ba khat arbor ban kit ban ba ya baro ki kam ba ki jing shon ha ka yin kasam ba ha ka jing im ga jong i kum ki khun ru akan mau ya kaba ipa ipitin yang i kalong kaba i sain dur yang i ya kaba ngingen long kinong buat nuksa ya ka jing im ka jong i wan ra ya ka jing ya ka khubos ngolem naga benta jong pi ikong ibalong ikurim jong i pastor ga ki khon ki xiu ki jong i baro lei jong ka jing suk un ker khu un doring kat lem bat pi kum ka ying ap deng jong ka ni ka jing ja pin mat ya ka jing suk bai ka jing tingen ka ba kinjab lei ka ba kinjab man sim ka ban sinchar ha ki donut ki jong pi san phuwe hamaulai no lum shilong ilong khun jong elite Mrs. Lavinia Basayumot but elite Mr. McDonald CM but khun siu jong elite Reverend Amir Khan but ila pendap group ya kajing pulia na Dr. Graham Holmes Kalimpong West Bengal by ila pendap ya kabitiat na Yabatmal Biblical College Maharashtra area thought shop kulim but Mrs. Riasi walang hakas nam siha jarkan dais pa anya busan but ubleli ula kerku yaki haka kila yo live ki khon argut ki sinrang but ibe ikin thai ringkar ru but ki si usal la ordin kum pastor hasirat hawa aljer hakas nam siha jar dais pa rabusan la yo ila yo ya degree kum doctor in divinity na Academy of Ecumenical Indian Theology and Church Administration Chilai Hakasnam Akajar Kandai Hakati Rebel Kabalan Presbyterian non Saulia Plat Ilawan Batregum Pastor in charge Hakasnam Siajar Kandai Spark Kandal Rio Badlapan Kamti Yadi Dakakijibisnat Kum Pastor in charge ila long hima i uchaman jong ki committee but ila long ru ibadon dia kasap pan peniat i kejialang but ki kam jong kabalang haka jingbet but ka jing tena but haka jingti what happening jong ki jingte ki ba hateng kabalang ka dei bani kendo ila long ru unong kremsan but subject but khamtam haka ba dei but ka jing slok ila kitian play na kam ta jong ki melsi ki ba koridor ki baram kam ya ka jing petikan haki por ki baki ki kan haka jing dei bar ki para baget ilong riu bala ban man ra ya ka jing dei bar ki jing sungjan kham tam habe ilung chaki jing jong ki para baget haki por ki baram kam ila long ru unong ai pun advisor haki jing seng thai bar ki jing seng samla jong kabalang hadiam kita ilami ino na kabalang haus nam arajar nyo na kadao jong kajing dawa jong ikam kiba ibat bat ki buar balang ki baharwar hakabai la long ru kumu secretary and chairman jong NICC nang ta kumu chairperson and vice president jong National Council of Churches in India nang ta kumu assistant leader of the Presbyterian Youth Fellowship bat kiwe ya ki bang yamla panuan ralot kum bang long kapeng chu kani kapong ila long ru unong tho ya sibun ki kat hakitin haring kum rukins and peace bat kiwe ru hakatin khasi kabong ban yada na ka jinglaret pa halaka jong kabri bat kiwe kum bud khot jong kabalang hadian bang yo jingtep ya ka jingklak kendet hakastap jong ka khrai trek jong lubna wa arwar kum kabalang idap da kajing susi barkan long sisa kajing du ku bakram om tang ya phi yin rei yang iru kum kabalang kiktien ne kiktien ke jong blai Matias arusam arkuwe ko bha me ushak ibo bha bat baget
dalam minat aki makhtiar yan bu ya me halor ke bubun tu khelet sepo kajing kemen mungkin ra joma ublei ne kan tak burung ke cobo amen.
baro kibiri don hakung lum jingtep umbau play ulawan ban sim tino yaune upara shakti hagakam kajong play miru agani kapor dakaba tagajing snake kajong play bala sim no chala dihi kamen sim jong ni IT nama kata ya kamet jong kakhendau kadau met kadau met hagajing kerman hagajing mi pat hagajing im ka bom jikot dau try bo no im jang Jesus bagane ka ba pot kan phong ka bom pot bat kan ka ba yap kan phong ka bom ya to plain ka ko ya kan ka por Di kumtung ila poi shika bukut jangka thup kubor sachi sen pat kublai shibon ya fi baro tan hadu bagine shembyang kublai shibon